Bu, No. iki jalukan sing panitia lanang. Soke mendem kunci. Terus sirap. Bocah. Toli bocah penku waras bae. Bu, Ora. Aja kaya konon secaya ninggang. Ayo, mangga si dua jager mangga, si dua turu bareng dikit, si wis panjer ka mau ya. Apie Dilan ya, apie Dilan. Mangga harus di dikit terserah sampean. Ya, sing dua lagu nih. Mangga. Kanggo kang bekel tarika. Calon majikan. Calon majikan ing tanggal siji Yayu Rona kang bekal tarika. Mami Ican, Mami Ican, Mami Ican bocah sing paling cantik. Orang lain kanggo sing duwe Singapura Mami Ican sayang. Apie Dilan, Apie Dilan. Kanggo Nok Nita. Nok Umi aja cari nih. Ayo Api Dilan sing dua lagu. Ibu-ibu sing dua jeger. Bos Tadra. Iya kok kespian bu ya. Lagi durung dadi siji. Emane setengah mati. Jaluk kalung dituruti, jaluk gelang diupai, selalu disayang-sayang, gawe hati penasaran. Ayah Bunda Delisha. Apie Dilan, Apie Dilan. Apie Dilan, Apie Dilan. Sekian wis dadi siji Apie Dilan. Apie Dilan, Apie Dilan. Ora ilok ditongkoni Apie Dilan, Apie Dilan. Boro-boro turu bareng nyawangi wis ora kieu kesiksa larani badan duwe laki ora eman kanggo ini aja cari panitia lanang pani siapa mah Dokter Urut, Bapak Sedo. Iya iya, Bapak Sedo. Dokter Urut, Dokter Urut. Bapak Sedo, Bapak Sedo. Apie Dilan. Manggo Apie Dilan, Apie Dilan. Sing duwe Dokter Urut, Dokter Urut. Apie Dilan. Wong sing paling ganteng. Apie Dilan, Apie Dilan. Kudu ke siksa batin Api Dilan, lamun ora cinta Api Dilan antara geni wong tua. Api Dilan wong sing paling koran. Api Dilan sing duwe Dokter Urut, Dokter Urut. Aku Api Dilan. Api Dilan duwe rabi, tapi aja nyiksa. Gula orang sanggup nyangka. Mama Ian, Mama Ian. Papa Zipa saya, Papa Zipa. Wong si paling emang rusak segala-galane. Papa Dipa, Papa Ian, Papa Dipa, Papa Ian. Sekian wis jadi siji. Boro-boro disandangi Dokter Urut, Dokter Urut.
dokter Unu. Boro-boro turu bareng nyawange wis ora kieu kesiksa larani badan api edilan ora eman api edilan aku api edilan ayo dalan-dalan maju maning api edilan sing paling ganteng sing paling bola api edilan api edilan api edilan mau sing paling kasar api edilan no bapak dong si dia urut lah kalau cek apa wong rumah tangga beli kudutir tekan batin yen wis ora cinta antara geni wong tua ape di pak anaknya cebeli lah apa iya wis orang papa tuh sangka kula gak ngerti api dilan duwe rabi tapi aja nyiksa kula ora sanggup nyangga lara atine dokter Unu rusak nih pikire dokter Unu rusak segala galane dokter Unu lagi durung dadi siji api dilan emane setengah mati api dilan jaluk gelang dituruti jaluk kalung diupai selalu disayang api dilan paling eman sekali maning